yaze yachithi yaphazama Oyibona ngathi okay wenza but there is uJonas no mhlawumbe kungenzeka ungcono uJonas bra hey ndikahlala wenza kakhulu imnandi animblame uthanda imali because namna if ngafika yabo umuntu o rich mina I don't mind bangibhentele ngenimali understand imali ngenibuze if ubuyele ebusuku I don't care akubuzi right okay bafethu engathi ikhanje yakhala ngingane khole 80 and ikhathe bafethu welcome back on another episode of NGC podcast yazi ba nosabona isibuzo uking akekho avulile amabhoma ngoku uking ngavula amabhoma ngesiphine simbone ngoku ngesiphine simo sobona until amakhonga abuya yazi azobuya nini July ngoba sebuya ngoJuly ngoku ngisho ba lolo xesha obuye simbone ngalo uking namhlanje asihambi sodwa umuntu uzozintroduce azointroduce umuntu uzozitsho utsho siqhube ishubile kwesali asavela Okay guys no asavela njengoba sechile uthi azointroduce umuntu but seqale so asavela Bible yeah the host yethu asavela uchilo wozo shama topic asavela wazi host. Oh hello guys Dingunikita Maps today ndivisitha lapha kule podcast namhlanje thank you ngiyandazi balandeli ndikuthi DJ Highland Joy yazi bani zo enjoya namhlanje ngicela nibeke indlebe zenu nibe focus yeah I think it's asasabe siphosisa amaseko nje so straight to the point akho way ngevana nganoma kwazi uthini so abantu bafethu kuthiwa aba bantu bangaphandle kuthiwa bagxotha ngethethi yabo funa sesithi kancane ngone kuba iviews zenu nina nithini ngonithi into right because omnye beshilo before sirecord wathi bafana bahlale abana amaphepha ekubena abantu besithi wonke umuntu yabo uyahamba so ngifuna sike si yeah sisekulo topic ne xa nisithi wonke umuntu wangaphandle makahambe kuthiwani ngaba balapha eSouth Africa bako China bako Cuba bako Ndoni bako Pakistan bangonesi bangontoni shuthi nabo iyaphela imisebenzi yabo yabenza ngolhlobo because leyo family ndihamba ethi abalapha illegally ngoku kutsho wonke umuntu nabalapha ngendlela eright abalegal so yami because iyakhonfuza and sizoxabana so sizoyena pha nathi sizingabantu balapha eSouth Africans sienda phesixabana sodwa qomba owasegoli maphinde egoli owasempumlanga maphinde empumlanga owaPPP yayibo wase KZN impondo iphinde eBizana yayibo impondo izohamba ihambe ngani beyingxaki oseThekwini njengoba eThekwini asisuke apha siye eThekwini baninzi futhi sibaninzi pha that means wonke umuntu uzobuyiswa ngapha because xa isuka kwaba bangaphandle sizoqunda nasisodwa because lokhona bako KZN abaqashwe abangamampondweni wena ngapha bakhona baninzi KZN abaqashwe ngapha Eastern Cape abale so ilento lena angeke izombi yami ibe nayo ingxaki if ever sijonge yawo okay izombi yami nayo ingxaki because awukwazi uthi wonke umuntu makahambe fine wonke umuntu uyahamba ngohlobo nani namakhupha ngawo aba bethu balapha uthwani ngabo odakhi abafana nathi abale kwamanye amazwe koCuba koEngland basamazweni yani kwamanye amazwe nabo akubabo bapha akubabo ayingaba bapha nabo abahlala ngaphaya asibazi bahleli njani asibazi bahleli njani xa inotshintsha into ukuthi nabo mabeze kungasajongwa into bana bahleli phaya ngokwendlela eright na yayibo okanye bahleli ngendlela yaqhophololo ngoba apha efama kuthiwa kwentoni umuntu ohleli ngendlela engekho right ohleli apha illegally kube ngabo ekuthiwa mabahambe abantu bahleli illegally ayavakala siyo wanaba inene yes okanye mhlawumbe okanye ngaba kuthiwa ngamanye amazwi
njengangoku kuthiwa bayahambiswa bonke mhlawumbi okanye kuthiwe hayi abantu abamabambe 3 months emva koba babuye bahambe boma kweza border ke ngoku bese ngena onencwadi yayibo ngoba kungene onencwadi ongenancwadi uzosala ngale ke kuphinde border pha kube tight like ukugadwa kwabantu abangenayo babona sebebaninzi bengenamaphepha bebetheni beyagadwa eqaleni yayibongo ingathi izoshuba lo ngande abantu sebebaninzi ngoba bangenayo babona sebengaphakathi kwasathina lokho obvious umzolwane khona abebenezidend la ngendlela engacaca umzolwane nje la edolophini ungasabe sishonani nalo so lewe mina ndifuna ngathi asavile vele unyanisile xa usithi engxake ngoku sekulate mfini okay ngesikwazi ukufanisa aba umzelo aba ba South Africans bako Europe bako America ntontoni aba sithi bako America Europe amathuba phezulu bapha legal yabo akufani naba so ngizama udissect ngisho ba ngekufani nabo yabo aba basebenza umzelo aba South Africa base Spain baye ngomthetho abaphonyozanga futhi pha bayanga yodayisa abayanga uvala amabhizinisi abanye abantu ababulali bantwana futhi pha but lento ke ngokuphinde ibuye apha kuthwani wonke umuntu makaphume ababalikani kodwa bathi ababalikani asikhathele indoni kahle abantwana bayafa abantwana abo nazo besisho babulala abantu okay umzelo zidrugs into oqala izitolo badayisa izinto pha abazikhanda wasomkhulu ngamanzi asetoilet ngendlela ezirongo yabo zanto esizikhalazayo kahle thina singodakhe asibandakanyeki kwezi zinto kaloku saqisele kulopha thina singodakhe asibandakanyeki isichaphazela thina kaloku asabe lani sithi abantu kahle hacks wonke umuntu makahambe ubuyakhumbula because if uyakhumbula ekhuleni izitolo zabantu abamnyama bezihleli zikhona ziphusha ubuthenga umuntu omnyama before bafika abantu yabo ngoku kunzima noba ngoku umzelo baninzi abantu siyababala mina eHighland umzelo abavalwa izitolo ngenxa abantu kwafika abantu bawavalela amathuba yabo so kahle abantu njengoba kuthiwa mabahambe nge30 sifuna uqala kabusha as South Africans sizimele thina aba bantu abanoyenza lanto bebodwa bayifumana phi imvume kwalapha kuthi uyayibona dasana sibabahambe what about us ke ngokuthi yes kaloku kuyobalula senzo kuzobalula bafethu xa sekuthiwa ngoyazi intoni ucebo nguye lo futhi ngwase South Africa nguye lo bulala abantu uyovela qondwe nje lula kayena ngeke kufane nomuntu wangaphandle kuba nzima okay ngicela ubuza ke mina njengoba becaba kukho into apha eyingqushungqushu up down kwidolophi yethu abucaba kunto eyingqushungqushu kuthiwa makuhanje kuthini okay fine kuthiwe bayahamba kuthiwe kuzongena mna ndingudaki ndizongena ndithatha isitolo salo ndizoyimela i85,000 ayibhatalayo inyanga nenyanga yerent nizonsapota nina because lento ifuna thina singodaki sikwazi usapotana abantu bayasapotana thina ilisohlunayo asikwazi thina usapotana sithi xa sibambene okanye ufuna siba izinto zethu zi-right sike sinyuse umfowethu siqoma okay umfowethu usasokola sike simsapoteni sixhaseni ngemali naye anyuka khuphuke yayibo fine bazohamba uba bayahamba bazohambe zonke izinto zabo bahambe nazo sizokwazi na thina hayi mabahambe sisodwa singodaki sizokwazi ukunyusana thina singodaki cause thina siyabelana okay yabona ubuyakhumula ngoba ngiqala ukuvula umlomo ndithina le ndawo uyakhumula kahle asavela besikhulela le Highland sibancane yabo abantu bebefika ngifuna ukusala 2008 2009 safunda phaya emadeleni kanje abantu buyakhumula kahle befika bedayisa ntoni ingubo bedayisa ntoni icho ibhavu bedayisa amacarpet apha edolophini bengekho ngitshela ngokukhula kwakho bengekho izitolo zidriver still bengekho abantu uthenga utata umoto uthenga uDiego zikhona izitolo la Highland uthenga so understand imachine bekhona kodwa machine kudala abakhona legally wona angomthetho ngesikwazi ukufanisa abelungu namaNdiya namachina compared to abantu baseGhana naseNigeria sabazi bona babaze kanjani futhi sabazi babaze inhloso yabo kuthini yabo iChina okay ubuyabona iChina lona liseno super safe alizanga ne supermarket lavela fela la supermarket phanga sekhaya ekubeni namzovula isitolo letho livali yabo akufanani okay umbuzo wami uthi le nto ibingabiqale kulanto yala China ntontoni China Club iphangase kwamasipala ibiqale bingabiqale pha kuthiwa bathengisa utywala buli fake yayibo so uthi wena ama-China alapha ngokwendlela esemthethweni legal wona legal ukwawajonga amaphepha wawo mhlobam
hayi Asabela sukala uyakadla ngoku uyakadla most likely ke njengoba wena most likely no njengoba so 100% sure ubana bona balabana balala legal okay uzo wami uthi ukhe wawachecka namaphepha abo ngoba amaphepha kufuneka uphinde yabona abala eSouth Africa abale ko China ananoma into yabo ithini onye mhlawumbe kufuneka baphinde bawavusela amaphepha abo bazovusela ngapha onye bavusela ngapha yaba amaphepha kufuneka thini evuseleliwe yabo evuselele uzo wami uthi ke lamaphepha wabona shoba ase right yabona okay kuphendula nje right njengoba yabona asavela mfethu wabona mfethu abantu baphaya mfethu yabona like eChina ndiyaya kule nto yamaphepha nje uzogwenya nje kancane yabona pha eChina apa strict ngendaba yaba ama foreigners akufana nala umzelo South Arabia awuhlali pha ungadistanga ufukwazi ndiya kule ndawo yamaphepha isho yabona le ko Europe amazwe ku strict pha awungeni unesigulu umzelo nesigulu zininzi ibhodo enzazi yabo ezichola imisebenzi ku South Arabia kuthiwe attest kuthiwe hayi unento kwilanga yabo unewe kwilanga kuthiwa awuzuhlala wena uzophuma zanguzelisa nje indlela abantu abastrict ngayo xa uyi-foreigner kwenye countries compared to la kowenu ungekagqibi uyayibona le nto ibuyela kwapha kwa-us uba nathi sinesandla kule nto ye-foreigners that's why ona sizikhipha thina ingenziwa mamele umzekelo ezi-illegal foreigners umzekelo be-Ghanaians bezi-over 10,000 but only 10 ebezi-illegal but ezi-illegal that number uyabona so ngubani obenesandla for abantu babangeni sithi kaloku ibhoda ngoba naba responsible kwa ibona ba lento iqala kwalapha kuthi that's why sibakhipha kaloku do you think bazophuma ekubeni bebengene kwangathi yathetha uzobona okay 5 days left to eat. Namhlanje kumasho lebona edolophini kumasho namhlanje. Kudala kumasho. And I've been there nami nama ndifu nami am against la nto illegal immigrants ne. Yes. I don't want it. Khona abantu abafayo ku Highland umzekelo khona abantu abacholwayo bengenanhloko khona abantu abahlala namakhono ababethwa yabona izando. Khona amakhono kwagcati. Ilathi bibafu yabona izando. Ewe. Nathi ngodaki nathi sibuye sithini yazi accountability balekile ungumuntu uwamkele lobana nathi kona sibuye sibe wrong because njengoba befike bona bongeza kwi crime nathi crime esiyenza nathi sisithi nje ingwaku andithi ba right ba wrong nabo bona bahleli apha ngendlela okay asithi mabahlali not deploying point mandivele yabona ndizibona like ndiyayiva le nyani bamabambe kwelinye ixesha ubona uba nyani kufanele bamabambe qha ke ngoku umbuzo wami uyi-1 kukhona ezintsapho zabe ezifunda kuma-primary ezifunda ugovernment mhlawumbe ungaba ngasilekelela kanjani for ukuthatha abantwana abo bahlalisa kuma-boarding school bafunda bazofunda kaloku nabanye ukuze bathole noba ngokwafundela uzovela ufunde language engani umntwana uzalelwe lapha ezalwa ngumuntu omnyama i-female eyi-South African automatically itsho aba babazala ewe abantu abethu njebe bezelene bona besuka le bebobabili bafana andithethi ngalo ozelwe ngumntwana ngwalapho cause unegazi lala yayibo sengicingela abanye bethu abaqeshwe ngaba yabona abantu abaqeshwe ngaba bantu bani sakhule bayinqwaba and banithi nyani futhi basabota ifamily zabo sisonka sabo esiya ibalulekile lonto cha into engazi bangathi ngase kuthweni but kuyo yonke lento abantu bolahlelwa umsebenzi vela lokhu kaloku before uzalo xa kube buhlungu yabo uzolahlekelwa ngumsebenzi ngaba ke ngokuma umasipala yena sebaleni ba for abantu besifazana abazolahlekelwa umsebenzi bese benokha egate kuye ngaba uzobanika na umsebenzi sike siphawule singabantu nani balandeli lento inzima abantu besifazane bayakhalaza apha bathi kaloku bazoluza lemisebenzi lebanayo abanye bazohanjelwa abotata abantwana ngaba masithini masibonisane ngalento idumzi lento masibonisane bangane lo dabo olukhulu lo nani phawula ngale akona mkhulu wavela uneponya nsila cha kona mfethu
nyanzelile kona ukliniwe kona ngohlobo kona yabo because yalo ithi lento nanga politics injury 1 injury 2 and enye into ephinde ijika ngabantu bangaphandle aba bantu abatext bra siyatext imali ihlala endlini yabona nomnotho uthenge into nge20 rand the whole 20 rand iza kuyi thina siyathi hayi bra yabo nasi ingxaki ayikuphi kona ngisenzile inyani illegal amagesi illegal but bahle banezitolo ezilapha edolophini bahleli ngendlela eright amaphepha abo ayabavumela babelapha ngabona abantu famba register businesses zabo nabasebenzi ba register under lo business bacholule ibhabha yabo umsebenzi ba register kwenze umzekelo ngeAmos yabo eAmos andikhona abasebenzi khona umphathi iGrand eJabulani ebona eJabulani mos yabona eJabulani mos abasebenzi indawo zabo zilapha town baqeshe ndoni baqeshe dati abafana nathi but thina into ngase siyilwele kubo abantu baqeshela edolophini tobana babe namalungelo abasebenzi ba register mnandi ndingudaki angeke ndithi okay makube kukhutshwe nabantu bahambe ndingene mina endaweni yabo phone istore anizukwazi ibhatala lo 18000 abayibhatalayo ngenyanga anizukwazi ibhatala lo mali ndiphinde futhi ndiqeshe abantu office bazazi bona nalapho bayiafforda njani mina ke andithethela mina andinokwazi but andazi ngabanye abantu mhlawumbe abantu banalo iqhinga banalo ngaphandle kwaleni into banalo iqhinga okanye ke if ba uthi wabachola ichance mabe ngamanye amazwi mabenyusa imiholo le ithi xaxa exactly register icompany sisho mekwenzeka yabo asazi yabo bayiqhuba kanjani lento iqhubayo cause bafethu yonke ninithethayo ku late nge30 hacks sekugqiba wonke umuntu asikhathali illegal okay ngethethi nansi ngithethe bazohamba sabehambile mosihambile abanye bolala emahlathini bazohlala emahlathini mna ndibabona behamba kukho seyibhatele nerent kaJuly umzekelo ngasekhaya so ithi sebekhona sebehambile you mean to tell me uba uzawushiya la rent yakhe beyibhatela there is no way but sobona guys but sobona okay tell me nabo sebehambile ke ngoku what's the way forward nazi izitolo zabo zivaliwe nabo kwenzeke okay ndawuthanda mamela jonga nazi into ndifuna uyazi andikho nabo ne nam ndikuleni ba illegal immigrant hacks but sendifuna ukwazi naku bahambile nazi izitolo zivaliwe abayodade bebesebenza and stuff so what do we do ngenathi no dark ngoku yabona izicacile ukhona into ethi nama nasiqinisekiso aba njengoba bebizisa ezirent 30000 tontoni yimba bengade kuzi foreigners yabo xa senguwe izoyohla imali uzobizwa wena yokuhla ngomnini wemoya inyani kuthola nje imali malende everything is about money hayi awucharge ngofanayo umuntu welekwere nomuntu oyicitizen South Africa i-charges azifani ifana ne-tax i-tax ayifani nomuntu oyiforeigner nowala nomuntu orentayo ngekufana so izokwehla irent sizongena sizovula izitolo kuleka izitolo kona sizozivula izitolo ebafo andinothi mina ngiqhele ufumana 85000 ngenyanga ngicela manje ndihlise ndiye ku 11000 wakho akusho inqa lokhu akusho bani umthetho ba umuntu illegal citizen ya South Africa ngeke umcharge imali efana neforeign ufi lo mthetho ngoba ngenehlise 85000 ndiye ku 11000 inqa yakho anever sengiqhelele ingxaki zami okay basasiphawu sakho bengade grand ubush lapha ensukwini andithi le price le ubush werenta ngayo no assistant renta phakwa wayekade ifana yefana ke ngokuthi kalo ngekufani la kwi-mall nemirento lento nditsho yabo kodwa okay into isho ngaba 31 yabo izitolo ngezibe empty ndanku umntu ndiyanipha ndishoko phathi yabo into ngicimisa kwenzeka ngeyenze nakho uthathe
phofu umhla ka-30 ngoba usemnyama 5 days left. Only 5 days. uyuzivuna osiza hayi ufikile nathi asithathe imithetho yethu iyi-1 singabantu bakhona abantu abasithathela imithetho akho nto singayenza ebhadlileyo ingawo zonke izilo zabantu singazithatha but zingawa because asisapotani ingakawukhumbuli inga wena andazi why ungakhumbuli before kufika abantu bayizitolo bezisiphusha selalini besingenachoice because akho apho besingawuthinga khona ubisi kuzobe ngekho nangoku sithetha ngantoni ngedolophu ngoku andithethi ngendaba yelali sithetha ngedolophu okokuqala uzobe uyipressure uyifumana phi kumasipala ubhatalele even udustbin wakwamasipala funeka ubhatalele umbane yeba irent kudustbin umbane ezinto funeka uzibhatala irent iyodwa ibizo 50,000 or 40,000 kodwa ayizokhathwa kuba lo ba understand ba into ehlala kwenzeka somabhizinisi umuntu uzokhathala imali because bayazi abantu bafethu ndisho bayazi basibona isimo osomabhizinisi aba-owner indawo esiba abantu andisiyabakhipha osomabhizinisi abantu barendisayo bayafuna ngoyinto yobana nina nixotha abantu bayafuna abantu bahambe bazoluza hayi bagesi umzela umasipala ndiwagesi umzela umasipala ungoku-agesile nosenzabo akayivuni xa ufika uzofika abize the same amount because ufuna kubuyisela abantu bakhe ngaphakathi phofu uyacinga umasipala ucinga imali yakhe iingxaki zakhe uyacinga uba baye egeyithini abantu bofuna umsebenzi ukuhamba kwabantu baya kwamasipala abantu bofuna imisebenzi egeyithini and very corrupt kwa umasipala lo wethu ngoku safuna isponsor kumasipala salugana ucorrupt umasipala wethu wenzeni umasipala wethu kungenzeka uba thina sihambe siyovula iziyoni ePakistan umzekelo ophilayo singanomhlaba waseziyoni thina ePakistan kuyovulwa noba yi-church noba ziziyoni noba yiwisile ePakistan exactly ko umasipala lo wethu bra uyenye into nje ingakimali nami even nowe ndiphambenendale nami kwawena futhi bengendale uyayibona wena besinabantu nabo into yokuhamba kwabantu wena uyayibona isenzeka kona wethu le nto iqala ininzi into ye-corruption eSouth Africa sizi-bless leyo benithi mna masithatheni i-accountability wonqena uthukwa ngumntu ongenguye wala akuthuka ofanisa nanto yonke agqiba athi hambe uye police station ufike ke kube ngekho kwanto ezoyenzeka futhi uzofika uthi nepolisi uzofika utsho epolisini bakonjekeni akho nto izokwenziwa ayicase asithi uqhubeka uze kuthiweni because uyazazi uba yena sesorted ubra umzekelo siqhela uba kwezi ndawo zentselo thina sibona amapolisi ulibona liprotect kwera like uba ngathi uqala umlo ulibona money talks bro do you think le nto yange-30 nyani izawukwenzeka because abantu guys abangabe bengenayo sentsho if bayiyenzeka bangabe bengenayo iphawa ngoba izobe imuviswe yani okanye masithi ingenzeka ingangenzeki ingangenzeki yayibo masisho kanjani asazi nathi andithi asiqhube yanto sikohlelo lethu nathi lokube sibonise sithini sive izivo naba balandele naba bazosho babaziva kanjani ngokuhamba kwabantu imosi uyayisupport ngathi ku-98% uyayisupport ba kahle kahle abantu mfethu mabamba okanye kukushinceka komuntu omnyama okanye ngento ezithile no guys andithi mamela ngicela ukuthi le ndibe clear nobana andithi mabangahambi ne ndithi abalapha illegally abangosemthethweni ewe mabahambe but abalapha ngendlela illegal baqhubeke benze vele permission bababela usobalana ngeke ingayelo bazo kaloku abantu abaqeshiweyo bahamba ojonga i-permits zabo abantu abomsebenzi abantu bakhona abantu abaqeshiweyo bamane beyojonga i-permits zabantu abaphangelayo kaloku ukhwaphulizo lokuyibelele abantu khona ukhwaphulizo abona sister khona omunye umfana obekade sisho vele ezindabeni like uyi-foreigner naye usithi sefana ngizosigodrosa thina kwe-borders sikhipha imali sinika security siyangena iyanisho kaloku uba ibilele kude lebeyithi uba ilele amanye ayatsho ukhwaphulizo sizohamba kanjani ekubeni sathetha namapolisa ngendihambe ube ndakukhokhela ipolisi ngiyabona sothini
sikorapti thina kuqala uthi ngekahambe nqaba yena wafumbathisayo ngekahambe because yena wakhokhela security borders makaxoxe yebo neboma leniqala kwalapha asiphiko phansi asiphiki siyavuma aqondi ngaba amnani qondi khonde ngoba salungisa yabo zicacile xa isithi singodakhe sivuma yonke into bazophinde babuke xa isithi corrupt singodakhe sivuma basibribe ngo1000 rand sizophinde sibuke okanye futhi bazophinde bathenge kwabantu ba drive isikeleka sas abantu ba strike bophinde bathengwe sibone bethi makumiwe utheni ubano Kasi yena nimgqibele right nje sithi makuhamba abantu abalapha illegally abantu abangenamaphepha but akananhlonipho like uthenga bango kukuthini ungakwazi uthetha akwazi like ukuba kwimatch television ukomni sister apha ucaba ungaphambili usuka mthuke nje angasibacele usuka uthi namalungelo baya nto emvube yafike bethu do you think ayibikho imithetho before kwenziwe la nto balapha nje namhlanje bafike but umthu then why wena uzawuphazamisa into kodwa kuthethiwe kuqala ekwazi ukuthiwa ngenhlamba ndithini nowaselenzeni ngevele uthi inxa ukuthi awunandoda uyamshaya yonke into awunanhlonipho yonke loo nto awunayo mosi I'm joking kanti lo sisakayilandelanga imigaqo-siseko yaloo ndawo ingayazi intishi ngibona nami ndiyabona ivideo show it might happen that's the thing abantu bayathanda ukuhighlighta le part yabona ungenze uba kuyininzi into ethethiweyo phaya yabo so at least masifumane i-full clip uze sithethe ngale kaphaya uzobona ngoku asenikhathini lama episode uyaposta ento besizithetha uzobona i-comments abantu bazithi hayi tonto kodwa abazungimamela umuntu once waphinto ongayifuniyo asisakhathala hayi guys mathukisa nathi kanti ko futhi abantu abasithilayo siyabulela kaloku hayi abalaleli basimamele kaloku kuthiwa kuyahanjwa yabo yonke indawo kuthiwa kuyahanjwa so asazi thina sobona mhla ka-30 uba njengoba kuhanjwa bahamba nyani na noba abahambi ekugqibeleni nibabalandeli bethu nani khaniphawule ngoludaba after i-comments zaleyo I think ize nindibize okay sesilibala nje aba batshatileyo andithi kuthiwa uma utshate nomntu wena okanye utshate ungowesifazane indoda yala yabona mna ndichazile abona into ekade isithi like umuntu indoda iyakwazi ukuthatha isibongo sentombazane ibe ngiya umthetho womsho ama-Nigerians abantu-foreign abantu bangaphandle ukuthi bakwazi ukuba ne-citizen lapho because akekho umuntu omnyama oyi-South African ongavuma ukuthatha ifani yentombazane umuntu ongaphandle uthatha ifani yentombazane because ufuna uba ngwala yayenzelwa eyona ngokubona kwami into yokuba motshatile vele bakhona abantu indoda ishatile usisi wala yayibo uyava indoda ishatile usisi wala so eyo ndoda eyo yala noba ithini yala shothi ke ngoku office yayingamaqhinga kwalawo because there is no such thing njengangoku kuzoxoshwa abantu amadoda kanjalo okanye abafazi abakanjalo siyabaxosha bayaxoshwa nabantu abakanjalo abayo-citizen akuve kungowalami eshatile umuntu wesifazane wala indoda just because kungakho phela like ingazange ivunywe yabo ngoba abantu bangaphandle babezongena ngeyo ndlela babe baninzi yayikade sevunyiwe ayikho esemthethweni if umuntu wangaphandle ushatiye umuntu walapho ingalenyanya lento lena mfethu ibuhlungu yani lento le yale match ibuhlungu uyaqaphela because indlela abahlala ngana amathutha ngayibuhlungu yabo inzima ibuhlungu yawe hayi singathi yayinzima kakhulu ngokuthi Jonas like wena sister like la way lenzwa nguJonas like wena ungahlala ungafana noJoyce noba ungafana no at least uJonas gave them houses, flowers and a good life. That's why
That's why if ungane imali. That's why abona mazazi. That's why It's always like that. Xa unemali yonke into unayo. And Mr. Jonas gave them houses, cars, flowers, money, soft life, but no money is soft life. Everything. Xa sibuyela kwe-reality. Okay. Ukhohlakele. Yeah. Yabo? Yeah. Ukhohlakele enxa kubhuti wakhe ngaphandle konkosikazi ba. Ubhuti wakhe umhluthe kabi. Ubhuti wakhe khange abe na freedom just because yabo usebenza kwapha imali uyifuna pha everything uyifumana pha. Yabo? Uzofihla ngoku yabo uzofihla ngoku esi like ba yabo unkosikazi wakhe. Akana freedom mina ngakwazi bane girlfriend yonke lonto. Hayi. Yabo? Umhlukumezile like nalomntwana wakhe lona afuna into le into njane la way la ifunayo uthi hayi ngeke uyifumane ngasathu sini wawuzongifihla mina nami ndikaziveza mina ndiyantombazana mina ndikaziveza nje hayibo ungithatha kahle enkulu encane inkulu amazwi ngazi kahle hayi kanike nendiphethe uJonas la antela kona ngiyayibamba kona uJonas iqala kanje la nto yabo awuJonas inqanda ukulinda ungene sister then ngihlalule Khaleza, hayibosu. Jonas awuzomchaza Hayi khawuze yo hayi. cha Jonas Komchazele mthomi andimazi kahle. kathona uvele nami ngicazela but in underage it's fine ayithela ngabe Udla, hayibo, andimazi sidudla. Siyadlula qanda wena unkulu guys. sengisho yabona kuJonas about umjita yabo umjita ukhula like vele sesibethi vele ethanda amantombazana Polygamy. esafunda yabo yeah then ke apho ucaba le ntombazana le ngiyathini lena sayifunayo like ijola nomunye umfana yabo like lo mfana lo ligitsa kuye kanjalo yabo then baxabaneke then ke amngene ngezondlela yeah yabo akube igirlfriend yakhe then umjita usageleza intombazana esafunda yabo ahamba le ntombazana imnika imali yokuba evarsity yabo evarsity xa ifika evarsity umjita athi awuzomfonela bona baqhubeke vele bajone yabo umjita amfonele kabini kathathu then amyeke abone uJoyce ke yabo athathe yena xa ebuya maybe after 8 years we after 8 years after 8 years yabo siyarich vele ke siyazi yena sebona ezindabeni bayibo ichatile nje le ndoda le kubene kade indibisi mama ibuye ichata nami ayibuye esikolweni yabo umjita yabo abuye after 8 years maybe after 8 years uya kule ntombazana yabo mefika phala intombazana ihleli ifuna imoto yabo imnika imoto kuse kanjalo imthengele iW story yabo geze inkazana ke vele inkazana ithanda izinto yabo imthathe yabo imthathe but undercover yena yabo ibjike futhi ubani intombazana le Joyce lo le girlfriend le Matip uMathipa lo bekade kodwa nayo ithanda izinto naye Mathipa nglowe twins mos. uMathipa lo twins ambone naye ambone ephi ambone emsebenzini Matip bayibo wasiphosa kuye aziphosa kuye hayi nami nangene miyeke hayi undiyakhala Hayi nami ngendimiyeke shomi. Hayibo, Hayi unene mali hayi silver crane angendiyeke. Ngene miyeke imali imali Yadlala if my boyfriend is watching now I'm joking. I'm joking. hayi okusalayo so sesivele i true colors yabo ezamatipa ayisuka lapho yabo umjita ajolena le ntombazana le nguMathipa ibijola nobhuti wa lo mjita lo aphethe ibusiness yabo le ntombazana le ilahle ilittle brother yakhe ijole no big brother yabo imake little brother ngayingani little brother ngiba Magesh yeah ijole no big brother yabo bajole then kudzikeni abena mawela amithisi polygamy amithisi then beyiba umithisi vele ke ahlale bobabili engathi kwenzekani ya ubuyele endlini vele yabo axabane nalo mayexabana nalo uyazazi ba ekuse yabo unomuntu omseva kahle yabo aye kuMathipa yabo amthengele indlu uMathipa yonke lo uyibaxabani yabo abexabana vele azi yena vele umuJoyce ba ekuse uyajola lo muntu nomunye umuntu yabo azama ngandlela zonke ukuba amgcine kuyi but ihluleke because umjita vele umjita mesemathanda but to be honest uyamthanda naye uJonas uJoyce yabo uyamthanda but indlela amthanda ngayo ukumhlukumeza umthanda ukumhlukumeza uyayiva handi imamende kodwa mina ngokubona kwami uJoyce wengafuni ukushaya isithembu noMathipa wefuna ukuprotecta like yawe bekade yenza yabo iprofile yakhe yabo ya profile yakhe yabo then ke avume kuba ekuse
thatha isithimba yabo asithathe isithimba kanti behind the story umjita unomnye unkosikazi futhi abangamaziyo bona boyithuka owesithathu phela kuseza no number 4 uThomu umntanakhe owesithathu then ke shuthi ke unyanakhe futhi yabo iphuma umjita vele ke after lapho bahambe vele besiyabuya into esabani moon I think so no Joyce mebuya umjita nonyanakhe yabo umjita lo ngiyanakhe ayikushaya house party endlini yabo hayibo kukho inkazana pha lenkazana lebefuna ngumntanakho omncane nawe uyazi yabo azibonela icherry ke naye yabo uthanda izinto ke yabo ancume kanti yazazi ba ayisamplanile amtyamze naye yabo amsulele emnqazini iCross kanyanakhe ayisulele emnqazini nabhaqo nyanakho hayibo time angathi wasula umntwana yabo umjita una 42 years intombazana 18 45 yabo amsule naye avula be pregnant yabo be pregnant I think siyaphuma isisu yabo siphume xa siyasibhedlela xa efika esibhedlela ngathi like le ntombazana lo ifonela uJonas angayibambi ifoni yabo afonele uJoyce umngani ka uzele umngani wale ntombazana le yabo le old love like mama ka friend to you yabo afonele mayifika apha esibhedlela abuza bawo like ngubani ommithisileyo yonke lento angafuni uyithetha njalo yabo and ansayikhumbula kuje kwenzekeni then kuvela amawele bayibo uzele lo futhi amawele kubentu bethe behlukene uzele amawele umathiphe ecaleni uphume lona esithi ya ku business trip kanti usesibhedlela sisibethi yabo wena how would you feel like ungahlala wena komthatho like wonke lo muntu unanto yonke into efuna yakunika everything I said for myself I can say at least Jonas gave them houses kodwa mina abantu flowers money but nam I can stay but ndikangana umuntu ohlala emzini umuntu nami ngiyahlala but ngano umuntu eqala inozondla exactly because umzekelo mamela ayike lokho bazathi ndizoyifika no jonga mamela umzekelo uJonas doesn't live long uyaqaphela ukhaleza afe kulozi gonorrhea so uthiwa kafanga kuthiwa uyaphupha ayaphupha ne lesizinto even nobe phupha nobe ngaphuphi ndinganaye nawe eqaleni there's no way bana ndoda si-by-4 namhlanje ngomvula upha ngolwesibini upha ngolwesithathu uyaxoka ngoyexesha ngomvula pha nam ndipha ngolwesibini ndiyapholisa ngolwesithathu uzele namhlanje mebuye mawubuya wena uzele angasizela yiloo nto afune nenze le nto yabo awufuni I have other holes hayibo uyaxela bayibo I have other holes I have 4 holes you don't know 4 holes oh yes 4 holes yes I have other holes no for me guys I think ngingayiphendla ndithi if ever besendithathe isixeko okay yazi ntoni ngikhathele ngomjolo zintonto ndingaqhubeka ndihlale kulo mtshato but ndibe nalo ithoyisi lam ngapha ecaleni uqonda ayiba nawe ndizonyamezela into yobana umntu uhamba ahambe awuyele because namna if yabo ngafika yabo umuntu orich mna I don't mind uba ngibhentele ngendibuze if ubuyele ebusuku I don't care nansi into semnandi sekukhona noprep ngoku khona ii-condoms khona into bra andifuna uxoka uJonas okay must be honest ke uJonas gave them houses cars flowers soft life andifuna uxoka iyodwa nje loo nto ingandenza ndihlale emtshatweni yekuba wenzani akenzeni hayi thethi nyani uba ni week jonga no yekuba week yonke into jonga kodwa yikho yonke indoda uJonas kushiyana abona like nyani utsali nyani amajita week utshela mfana naye ngahlala ukuthi week ni week vele ngamantombazana amantombazana siyakwazi uwaqhatha singamajita yazi bavele okay sixabane undibonile ngisezinto ethile but xa ndifika kuwe ngizokuqhatha hayi bona amajita ayakwazi uqhatheka bonke ngoba like nyani nathi
50-50 akekho futhi umuntu ohatheka kakhulu than ukudlula umjita yabo like andifuna uxoka mna xa ndiphethe kakuhle ineeds zam zimitheka and stuff ngicela unditshese mna ndingahlala bra mna ndodwa bekwenzeka yonke into oyifunayo baninzi oojonas apha phandle bra uhlale ubungafumani ifokon ne-10 rand le but then ubuhleli unethemba loba mhlawumbi uzawulunga hayibo ngcono nedatha mna nendlela namashwa ngayo ngendiyifumana naloo datha mna ngeke ndifumana nasefowunini xa irholile ndenza umzekelo but there is ujonas no mhlawumbi undibukele kungenzeka ungcono ujonas bra ndingahlala wenza kakhulu imnandi man 50-50 ayimnandi yasho nasebhayibhile like umjita ube nguye oprovider yes yasho wenza nix ikabhathi mayithengwa nguwe ikabhathi wena usibona isidingo sayo nengxaki ndiyakwazi nokuyibona uba abona singamajita abona singamajita thina izinto enizibona zibheda nathina sizibona ziserayithi wena ungafuna ikabhathi mna ndiyibona iserayithi wena ufunenye ubona njani ntantwena inxa nina ningamantombazane into eniyifunayo ucompresa hayibo utshomi uthengile into ethile yabo nam ndifuna into ethile efana neyakhe njengamamela imnandi kahle xa usithi emtshatweni uthi itsho nasebhayibhileni ithi a man should provide and protect ne a wife should suffer child bearing sazi indoda izale nangolesingaphi mna ndosoloko ndizala why ufuna ushare i-rules zakho provider and protect asivumelana kodwa kaloku kumele kwenzelwana 50-50 masenzelana kenzeka noba singavumelani umshato masithi u-50-50 mandikwenzelwe ngenye imini kwenza wena omhla ka-15 ngomhla ka-20 kwenza mna masenzabantu abasemathandweni sibonele kuwo nive nibona imuvi nifune sibuye ngosizwe ukuthi abantu basemathandweni banemali yayibo aqome umuntu noba yena ngazala thini umyeni wakhe vele ukhona uyaprovider unamabhizinisi yabo nayo yonke kwaphela into kaNtando Bash masetheni nyani apha kwaphela into kaNtando Bash mina I don't care thula Ntando Bash bizana kwamadoda ungacholwa content kwaleyo anditsho but ndiyaxoxa apha bizana kwamadoda aziprincesses andisho uba wonke amadoda lapha ebizana ndithi apha ebizana kukho amadoda aziprincesses kukho amadoda afuna ukwenzelwa izinto abanezinto wena usastrugglisha usaphanda usathi ntini uzothiwa yasala thiwa kanjani ngoba bayabanda akekho umuntu obandayo but intoni wena ufika unenjongo zakho qoma okay yazi nto ucinge kakhulu ndifuna ufumana ukuthi ubelifika ungazifumana ezo zinto kulo muntu uqoba ukuthi yo abanye okanye kokufanele 50-50 wandoni sendisho kaloku mendikwenzela into nam ndenzele andisho uba uzondenzela ngokulingana kwama yayibo ungakwazi ukundenzela noba ngaphantsi yabo but nawe ndenzele something nam ndikwenzele it's easy you can buy a house I can clean it. I can clean it. Kaloku 90% no 10%. Take a cup. Guys, Mamela, you can buy a house, I will clean it. Buy groceries, I'll cook. Buy clothes, I'll wash them. That's 50-50. Thenga ikhabhathi, thenga ibhedi, uzothengeza inside ephangelayo. Hayi right nje. Awublame, right. Ndifuna uba i-housewife ephangelayo. Hayi right. Yabo. But there's no such thing. There's no such thing. Uba i-housewife xa ungaphangela uhleli phaa endlini uyasebenza lo housewife uyaphangela nkosikazi qha. Abantwana betheni bazozanayo abantwana uMoses yazele.
iwani engayifuni umnabasazi yabo lento yokuqasha umuntu ozosenzeka andiyifuna ndiyamgqilazisa mfethu umuntu andiyifuni okanye ndiqashe umuntu just ndithi okanye ndiqashe umuntu yabo maybe uzohlambela abantu abami yabo uzogqibela sehlambela unkosikazi yami ana mfethu yanto agcina sehlambela kanti unkosikazi ahlambele hayi that abawuneni ahlambela abantu right but at the same time unkosikazi babuye babe wrong unkosikazi makahlambele ahlambele abantwana and sometimes it cannot be the wife or a husband inganguye kwauneni lo ingxaki because singabantu sonke egqibeleni afuna ukululisa capable yes uzobona mhlawumbe ukhona umnyuneni ongajonga qoma haska useless lo mfazi I think I can yabo ndingamkhuzela yonke breakfast wena ekuzisele kamereni andikho akekho umfazi kenye mina ndikho ayizomkhuza lo mna ana ayile meeting wena into obuyenze le izozenzela men amadoda abe weak asifani lento ayinobulumkho le xa ivele into izokuchana because if okanye ngcono uvele uqashe ikhehlekazi lizoza nendodakazi yalo phaya emini izindodakazi lizobuye lize njengajonasi ke wena niphi lisemsebenzini abantwana nabo bahleli nabo athi nanko umzukulu wami apha napho nansi intombi yami apha okubheka uJonas ayingeke sikoJonas yabo abe kumnandi balandeli masibonge nkosisi ungathi bangasijoyina futhi ngokulandelayo kube mnandi kakhulu fani bana abalandeli bazothi uDJ Highland Joy masibonge eyokugqibela okanye sibe siyithini leyo yokugqibela singave sifakele uba ama like umuntu wesifazane uyazilengisa for indoda nowesilisa uyazilengisa for umuntu wesifazane ifikelele okanye iphi ba iyonto eyifike isuke secinge kangakanani mhlawumbe okanye ukugowa kuthiwa ngomgowo ngoku lento uba ngathi usuke ugowe kakhulu ba ungaze uzilengise for awona mnamnganami uthando like yabona ngokunokwethu yabo inhliziyo zethu azifani yabo kukho abantu abacinga benze yabo abanye abantu bacinga benze mfethu yabo bengazi bayi bashiya inhlungu ekhaya yayibona kana abanye bacinga bafuna second opinion umzekelo mina ngiyicingile mina ndiyayicinga nondibuye ndithi angeke ndikwazi ukuyenza lento manje yiyeke even na ngoba usuthiwa mandiyeke uqoma khothi kanqani buza ubani umnganami yebo yithini ifana ukuthi kukho abantu mfethu abanye ube addicted entweni yabo base ufuna ukuyiyeka uzoyiyeka ngeke bekho into ayenza uzikhuza ukuthi anzuyenza usuyiyeka yabo into kanjalo ngoba kaloku kumele sikhulise kwisizwe esisha esikhulayo ngoba kuyenzeka umuntu uthole sezilengisa yabo sithi ukubakhuza phana ba no uthetha ngefemale both sides umjida uyazilengisa for into kanjalo nowesifazane for umjida asikho isidingo sokucommit suicide ngenxa yomuntu ozothi kwangale mini evangayo umphanga uzobe enqenqe nesithando sakhe samanyana wena ushekumthululi la mina kanti awusekho sowubona ngelihlo la kwamoya awusaboni wena akho ungabasayenza asikho isidingo salana asikho nyani nama nisibona isidingo sethu noba ungangumjida noba ungayintombazana asikuthi nolathando cawa lihaza samakhwapho qomba yo kandiphike aphandle kwakhe liubeka unyawo elitongeni uya patron una 20 years uthi ukwazi ukuphila aphandle kwakhe before ube na 20 ubuphila kanjani okanye songene engekho but ukwazi ukuphila kaloku ndiphila ngoba ebengekho ukhona uphila ukhululekile wona kuyahamba shothi lo papo lakho sawuchola upapho I don't understand uzibulalele umjolo I don't care I don't give a damn nokuzistressa nje ngoba hayibo ndaliwe sonke sidibana nazo heartbreaks sonke i-heartbreak umjolo uhamba ne-heartbreak
Yeah. Yabo zihamba zoyithi wabona impilo uline mncinci phakathi kwazo zombili Ngamawele. mncinci uline phakathi kwazo zombili umjolo i-heartbreak Yeah. so wena xa uzofika wenze ngathi ngokuna wena zezi series zako Korea zezi series ezithiwayo. Ingaba bathi masobe sibakhalela asiphili lonke mamnetha And Jonga, to ukugqibeza lento yakho right wena my friend. If you should know, a guy will do whatever he has to do for a girl he wants. Same as the girl. She will do whatever for a guy he wants. So everything just because you have if there's one thing you can't teach a man is to provide and to protect. Okanye indoda are natural born protectors and providers. Exactly. Indoda is a natural born provider and a protector. Futhi siyabuya ngayo le. Wena uyintombazana awusozuzibuza ubana inoba ndonephi inoba kutheni inoba andikho sisile but yakwazi ukuthi abo ndibe wrong Exactly. ndibe wrong was okay ngihambile ndayi groundini yabo okanye ucinga yani bayibona ngihambile ndayi groundini besinedili ngoba ndiyenzanga idila uxolo manje ngisendaweni uxolo like in business ifana xa ubona okay umama uyandibuza hayibo uthi kanje ngithunywa ngumama uzo understand wena intombazana mcenge hayi uyothanda lo shiya Nokuthanda uzokucela lokho la nonsense namhlanje akekho umfana oyiprincess ufuna wena intombazana cinga yena hayibo Enijonga. No. Uthi sorry babe ubummasaje uthi sorry babe ubundimasaje ubundisete yabo undenza mntoro ubundimotivate yabo uthi sorry emva kwabo kanje nina ningabakhathalelanga qomayi anangxani naye lo mntana. And so the change title, there's always a prince and a princess. There's no way when as a guy uzothatha i-princess seat. I so ugcina uguda la uqolisa into ongayaziyo mamela intombazana ayikaze yachithi yaphazama oyibona ngathi wenza besides the night time hey madeyisi intombazana is always right. Like a customer. Intombazana is always right. Intombazana ine pride. Intombazana xa ibroker izibona ibroker. Ibona wena. Ubo wena ubroker unanto ayikufuni. I'm with the wrong guy. I'm with the wrong guy. okanye yona ilike igolide okanye idayimani Intombazana jonga to edge kule nto yakhe. Intombazana is never meant for hard labor and what? Man is to protect and provide. Ayizange abroke uve intombazana because a man should provide. Yes. ayike Siyabuyela kuvekezayo niyaziva ngezindaba ezihlaba umxhwele masibonge bangani balaleli ngasilandela wele topic le ihlaba umxhwele nakuvekezayo sobe siyiqoshelisa sobe silada ideng Campspite nicela nisupport enibuye nizothenga nizobona iCampspite mnandi lapha siyadla siphuma suthi oza